nakapsut mi ang nakapakawan nagkurangan mi iturong mo ako ipanagbiag mi iayat ti Diyos intay rambakan grasya na asagot pagraramanan daisu ti Diyan amin agapuanan rigat ken nam ay Diyos pagkamangan anyaman abana intay biro ken anyaman ariga intay parmeken wen nga agpaisun ti Diyos tulaeng bigsaken namnama intay aklunen diayat ti Diyos intay rambakan grasya na sagut pagraramanan daisu bibiyag amin agapuanan rigat ken nam ay Diyos pagkamangan dagiti na panglaw nakakaasin dagiti mawaw aramidem ako idalan na kang tapno ti ayat mo di may paidang diayat ti Diyos intay rambakan grasya na asagot pagraramanan daisu ti Diyan amin agapuanan rigat ken nam ay Diyos pagkamangan in may kao ako ket nagrigat ka agpaay ti amin aparswa pag nakaadipen amin akita ited mo ti ilim iwaya-waya diayat ti Diyos intay rambakan
grasya na asagot, pagraramanan, taiso tibyan, amin agapwanan, rigat ken namay, Diyos pagkamangan, rigat ken namay, Diyos pagkamangan. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Amen. Ayan. Amen.